Baš kao u Trumanovom šovu, neku decu pratimo od trenutka kada su ugledali svetlost dana. I dok su stasavali pred našim očima svojim životom kraj poznatih roditelja, stekli su, verovali ili ne, svoje obožavaoce. Čini mi se da se najčešće time bave deca i tinejdžeri. I oni negde vide da bi to bila šansa da dođu do nekih lajkova. Lena je na neki način postala predmet njihovog ili obožavanja ili način da skrenu pažnju i na sami sebe. Bili smo ubeđeni kako poznatih imamo više nego ikad, ali izgleda da nismo u pravu. S obzirom da je konkurencija velika, ljudi traže koga to da pokriju, da tako kažem, društvenoj mreži i prate i decu poznatih ličnosti. Lena je probila led, ali čuvaj se Leno, stasavaju nove generacije, a najviše potencijala ima. Mislim da ćerke Jelene Karleuš da budu international stars. Verujem da će to brzo i dogoditi. What if you didn't know it? Until now.